Bapak Ibu Dewan Juri sane banget wangian sidang sane mangkin kelanturang antuk nomor undi 4B puniki menyokade pamilet pinih unta inggih lulusan.
Sasulurnya wantah asa punika pemargi utawi sesulurnya dacane iwa Sakuna idewu iwa ayun anake tanina yukti someton idewane nenton mabinayang ring kawan tenangnya nih ring raga eling lan sayangi ring ragene patut pisan sami mangantapa raga ring pomargine makasami riakse ring ragene masuk ngapane dadosne kanan bilang lan wiku kohe sane kewas nyane sida duru dumugi pemargine puniki prasida antar lantun manggo keraharja gumanti prasida ngamulihin kerahayuan idodani lan panuriksu sane wangyang titiang ngelantur titiang muningaya ring kawan tenangane serahina peteng lemah serta tersebut pisan
Pamilat sane pinih 4 Bapak Ibu Dewan Juri sekali asa punika sampun presiden memargi pamilat nomor undi 4. Ber banget. Peserta dengan jumlah nilai 4058 diperoleh oleh nomor undi 4B sebagai juara Harapan Dua. Semangat Kak, semangat. Bersama Ibu Kepala Sekolah Pak Wali di kelas 4D. Tarik.